enti maka kiram se Hopeson Adorye one NDA nsensem no ye yantwaye bi se ye bedi na otweda edina daduanan edina finchiana edini ni 10 years anniversary ye bedi asem no uko media so TikTokers no o ma be clash with Hopeson Adorye ene NDA efo mu se onyo be ka fa Bawumia ne yere ho oh omo abedi mo asem ama no omo ba bie mo with another attack me mo nchire mu no akire wadwen ama me e wo comment section aha Penyah block media meso say ni di mo over like video no other my subscribe button snap back click notification icon of latest update abetire wadwen aba me e wo comment section best also baso no ashire for so anya bi ahye etu ma dia esi ye you know Samira Bawumia eni ni kunu Bawumia eko apotikolisa for kantan kan 40th day celebration mko asie bi after ni wo no na ehọ no mo no ana Hopeson Adorye so e ba ye na Hopeson kra wo chiachia no Ocha Bawumia ensem kama ba Samira Bawumia anchia no enu achi no Hopeson Adorye kwachia ajo asafo but ajo asafo cha Hopeson Adorye na se wayi na ni kura aje se ni da ba bi no chia no United Party Honorable Chairman leading a delegation of the United Party which is made up of the chair Honorable Boniface Abubakar Sadiq eno nyefe etra Samira Bawumia on beso begu Hopeson Adorye ni ma se de ajo asafo man showdown e do no one trends akura anchia no one ne nwe keke eno yi nani ofa o me trends akura machia na wa begu na wada se but Hopeson say no one tiase ajo Samira Bawumia anchia on tiase o wa asem kan ho ne ekotena my ena na wotwe okotena my CTV so ne ho de okokwan ye koye de ko kasa ya out of nowhere ana NDA na Donkor alta eso ebeso mu bi ene no so no asem a Japan kan 2023 no onso kofa ba ene onso betwa boss Samira Bawumia ene enye hize media ne so na busa sa ansem no ana TikTok enso mu ntiase da bi abo de jakwanya ne sa akwa o mo besa ba bi o ba sa ba ke kan wa adwen akire Hopeson ene ne yere Hopeson ne yere NDA na Donkor alta o wa ko ma dwa akire o ebusia me say ade a Hopeson ne ye wo krom a o me ya especially for awonafo mo parts no 1 2 ena me call baby ena say just say wo nim so obi akobani wo won so obi akobani ena me de MPP akose baby ena sa de na wo ye no sa perception na yesua ewe yetirimu say awonafo penru no ofo aso se ane eyampa lady be madam for be obi ama na hwe ne shop obusam so menya obi ama na ti girl be minimum no omo me we SHS bia na be katin so me wo girl be no obusam so no ye den ni na me so your friend senam nto ya ngunani sister ne ka che me pain say ompa ngunani na me so oh aden me say wa kra no hu ju obu ade pa kra kama so me mpa ngunani na ngunafo do mu penuru she de okankan wo ye me ya kraye be kakrakra no do be nante na shop no kra wadwen afiso nti hwadwen e se yetrim na Hopeson ebet na TV so bia na okanfu aso sa anwonafo do mpenduro e na call baby e na say anwonafo sorry na sa tag na e dey tag very bad because tribe bia so one dey o ba mikro masante ompeduabo chese kro bia woni dey o ko no from so mo nuro o ko nzima obia woni nuro a omo ye ewo mukro mfitititi besi ne intenye se bia nwonafo nko a na ewo nuro na nyom nyina so kra na tu nuro papa ne de ase yeti mama enkrofo onya adwin bi se anwonafo de oya unse ese yeti mfiti enkro abremu enti anwonafo de oyo metu oduro na ono so fua so na want to be the way ko na mekoto we na mekoto we ma we na me di we ko eduro so na me yese na say o so de MPP ko eduro so oni zani interview na oni abaya ni si ono mo ka Bawumia iranchia no na for consecutive times MPP Lucy power NTD in 1992 ba anye ko fo be president anye 2000 years no nyai eno so ko man be luzo ama papa tamils na me fa na crency ye ama president Mahama metna so bia ama ansa no mo ba power ye starting your constitution mire ye MPP ma ba mu twice pe nenti idea na ehun so mo tira opposition ya gosi emire bia de na ehun ohun ewu edura fa boalan papa la na yire de na nia break first lady edi
na yere pay di party for boy papa na odi netino don't fa win elections for Ghana and now for team president John Mahama adwin don't fa airport on show sa because when the airport and na so fa friend is saying foreign ministry onyina ma wo the perception be hye nkrofo team say sa adwin na hye team say angunafo pendro no fo aso say yampa o say angunafo din yeso ye hye nkrofo ani omo na omo yangunafo a omo nte sa me say me who the post na me who sang on a fogu I said oh yes efo and we are veterans there hey adio di omudi odi say all force oni pachim ni you don't know me say common shop obi pe common shop o amo na be hwe adio ka akora we SS sister ne say e be kakrakra odo be nantie duru so ma shop no kra no wa adwen fito akora we fi SS so de emfa bibi anto nchen se nya adwen ne hye tiri mi say angunafo pe nura enka den na obedwen say akora we SS obetimi ayi say Menka say jinipa 100 nipa di 100% and I said jinipa di gidi but nka akra we SS afi no sha brabo ase a wo pe bibia ye kakra na nka bi ode akọ school kra na eden na ye say obi pese ofo bi adwuma no ya nwani odwen say a obetimi de makọ nanti ama shop no kra waje e ya adwen da yetim fiti ye nkola brem ye nyi banyina anwafo de ependru anwafo de ependru sa ana Kristo ene nyema bi nti nipa yi fi omutim kakaka na afede wonso wo fuwa so no ko bani obi ko ne bani aye na hu ye na chese wo chese wo wani a odi hu omom ko bani eboa wa na asema me ne chia no busa say how are you cry na oji so fefefe afede ho kasa bebrebe ye akọ a whole TV program ko discuss obi yere obi discuss wo yere be yore obi da waware de muno chia obi nkan hwe uko tena baby say wonim ne mpra nyina nso sebe wo yire waware agyan ana waware no nso no ye nka obi nkan ho asem ye na obi yire obi kan yire asem anya wo de nso kan obi yire ho asem sa ye mama na just disrespect you or set boundaries sometimes you have to know certain things enya na gufu difo no obusa o chia no say how are you but just wow confirm me afede asem bi and I won't cast baby. And about me and your politician, and I'm a decent whom the Bawumia whom probably maternal. But me as how they be on no problem. They be honest or stress. To the best home Nakakra, to the best home attitude Kakra. What I say? Now, whom Bawumia one channel can say as I'm go through. Dear Uncle, I am when you were Ghana. Ah, Papa. Now say I'm gonna food inside and I yes, sir. Yamunkwan, I'm one. Obemo bia hu se mo de wonru enye kama wo de adwen da ye chimfi ye so aye nyin se angunafo pendro no ofo aso which is not good angunafo mon sorry wa de we hu na enye because ye mu bi wo a aye mark da ye tirim o de bia no kai na angunafo onye o na angunafo onye o wo yi fu tirim no so fo aso kai o which is very bad. Ada nkwa na ya nwani ogana oni munro so de aboa of Alan on wini because na yere person deep vice president first lady go kromo apa yo nkwa na ya nwani oh ama tenten gram mo say so no say dey asema ewura dey asem me ya TikTok na don kwata ade na ho keka no ntokwana peso o de ba no like obesa na ye nkura no eduonima be fm so ti ase ukura wanim sekete wanim no sekete obesa na eduonima ekete na tietia so ti ase politics na peso de hu bewuram no ene nsema kese na peso okotweba no sana last year oyeye last year beto aba oyeye obeji airport etro shit sam na ye few by this time the say be few and so kese na peso okofa no wonya abuche otina ho sna bucho na dwuno ho o cry try your best na de o kwa bucho no mo kwas yankrofo bre peska etweska bi di kwa bucho wo da be no twesa ska bi di kwa bucho da enye try your best na se wa ho lucky na ebo na de o kwa bucho no ko duon ma ujimi ho a uncry sam kwa na ta bucho wa wudi ne ensemfo hwene wate o hwena dwo ni mu afa oba pa onim tan na don ko ho otan ankasa kwasi Samira Bawumia na wo beka na asem shoba hwene tia shoba nim duane ne kala bi kita na wo do ho fon no wa kutu wa pasana wo de cha bucho na unu se hunu kwa na ato no for asem ma esu o for asem so wa hwida projina bia
so we shiri pe ogina bia for some may so kra anya sa ye tiete ya si anu ye de tia no wa be chibi hu bia no jume be di no na do fa ogimi ni bla ha sei a oba na ho tantan asia o my arifo no awo mo gwabuchi kwa no wa koma asem awira abeka Samira Bawumia asem wo do fa ogimi ni bla na fa wasem bia be siase ka betin nsem be ka cho oba fun ati se mo warifo ni bia mo de mo ye okay with your spouse na mo de mo ntim mfo mo set up has obi marry trikom na I'm sorry makofo obi de about Hopeson we were full of plastic ni nipadua nyina plastic and so one setting up e ma mo bi metwetwe ne na sorry akofa Dr. Bawumia yere na Donkor wu kunu sa asem on ho sa asem on ho o me setting up ha mo bi metwetwe no enti so wo kofa Samira besi ase obi be ye ho so ba betwetwe no na obi responde inene wanya wadwe say ni background no respond harshly nti God is going to punish the person and leave you in the face of a friend is saying no God no bonnet classification said the opposite binyama no so yesa ama no enti anya wadwe say okofo obi yire aba betena betwetwe in the name of politics no obi be respond wa ufi say ye nti nyankopon be punish in anyway madam nyankopon onyo jollof no obi ahwe de we ye no mu ye obi fa sha otirim Naana Donkor ata. Naana Donkor ata. Senye kaniyen kapa anka Naana Donkor ata. Ubeti mak abo Samira Bawumia din na wodi akansem. Ana sebi ubeti mabo baby ti se sewa amehiri o se sewa ana so bebo ye feni sen guest prefect ni din na ba na moa na wodi akansem. Hwe wo si obi meka obi secret nkirew. Na Naana Donkor si ye po bi eso obeka ni secret wa bontia wo kan wo secret Naana Donkor me aguniti ma me challenge wo say wo mani nyina akone ko DNA wo na fa beto abontin ni ehwe se bema ba ko na no omumani nyina wo ni Kevin Taylor pen mo akọ abrotira America entiment change mo kala mo hwe se de sebi mo atena America san so sebi se mo ho otan Naana Donkor senya America ni nyame du kopie ya ho enka Donkor ni awo Ghana no enka meka no kura kire wo se enka ye hu aboa ye do be compare no Naana wo abro ni atrimodi nti wo nkwase yafo na aban ehwe wo America wo beka Samira asem Naana Donkor dulem be se wonya Ghana ni ba aya munna kwa me nkrumasi anka wo kamun kan ho me yakani ba bi fi asante reji ha osna Adorye be kire ba bi a ufiri usi Samira Bawumia ye ni je ni yate ase na wo so ya Ghana ni kwa me nkruma ne kofa mo be kan ho mo se na ye noso utie abakwase mu a anka wo osna Adorye osema hwan no ka wo nya Ghana ni ene kura wo nya Ghana ni onse papa bi ga ase ko wote ne ho wo ya Ghana ni osna Adorye wo ya Ghana ni ubetime ya Ghana ni ani se wunu na Samira Bawumia o ya Ghana ni o onye Ghana ni o ni kunu Bawumia be di president ama ono so ya first lady Nigeria ni o be first lady wa Ghana ani ubewu mo me anwene Ghana ho hwe na galamse ni na ese nsuo no enkola na ekɔ school no hwe o mo be kɔ school 2 weeks o hwe sika ya jejejeje wo mo me hwe mo me hwe sika ya jejejeje wo mo hwe wei ye sei fa we bra enkola na se kɔ 2 weeks no ma ba fie usna da dine sa de ne ho na ja Samira Bawumia Nigeria ni we ni o ye Nigeria ni o ye wan ni o ni kunu be di president ama ono so be first lady na say Jerry Dolores no e 50-50 eso say Jerry o di president o Ghana ha wo nyame na abo onye kwa me nkruma nka Samira ye o de ya de maba na ye otogo no Samira ka uka ho o ma se sane ma so awo osna Adorye awon na ufiri Ghana me ye Ghana ni typical Ghanaian so okura ati me ba be nya Ghana card what me nya Ghana pass wasa ba be ye adwuma o Ghana airport okura wo a wonya Ghana ni what me ba be nya adwuma o Ghana airport akwa ye adwuma wo ye Ghana ni semunu bi a mutiwa na mo keka sa semunu de ye so me ka bi am kire ma me no because enchi anya by force uhu na opa atwam unhwe no so hwe wo ana wate wo free MPP party mo so wo kwa afranto so wo kwa NDC we ni ba bi a ne na nam ana semunu kwa na woka se wunya adwuma wo contract TV ni so ani atu awka adwuma wo ya no kire adwuma wo ye ayi kwodi di wo yira tem no se na wo yere oka ayi kwodi di wo yira tem agrada sa wo de ne ko court adetina ba be di obi yira tem nse wuru na ati TV ni so akeka no dawa asem kra o
Maame a wo ye friend say panyi wo party mo no. Wono DNA say na dio say hwanhwani no. Wono wo panyi wo ne party mo no. Enu otimi free ne party mu. Ebeka obi party asem. Ebeka se wona bo Kennedy Japan say wo wasem bi kafa Samira ho na asem. Efa ne ho ben. Sempo wona bo Kennedy Japan ka sa wasem. Wo MPP ni. Wo NDC ni. Anti a wo de wo your friend say empanyufo wo party mu a yetumfo e na wo so obi ka na asem a emfa ho a wabagye agina mu a wo so ba be keka nkwase asem a wo no senkeni enim se bi kura wo ba be kenya nsasem se bi ha o mama jollof bibi nie kura na e ya abotre na e bi anipa no kura wa ba out se ni se na emom wo ba be gina be keka nkwase asem se ye wo empanyufo ye party ma me na so wo panyi wo fie ena wo panyi wo party mu na wano pass me wo panyi wo mfie me meka wasam na mo panyi wo MPP party na NDC mu nya asam anyam asam mu be tware mu ho atwetu atwese ka atwenkrante atwe agyan anyam asam enti wo de wo panyi wo fie na panyi tuufo na wo panyi wo party na wo panyi tuufo no na watena o party emeka obi asam na wasa ejina beka say na mama jollof na Samia Wuku say ya no kura say mama jollof say ni bibi ni Samia Wuku ono de Samia Wuku enya baabi di na teno na wo so firi Ghana ko Nigeria ekoye ayi phone ayi friends film pass ye do pass ko ha de do pass ya ba de do pass wo so wi na he na ade ko e maame Ghana ha na wo de betena won de say Samia Wuku timi di na kwa kotena buchi na wo so oh madam fuck off Tirajo mame e wo comment section. How you Penyah Block Media. Accra.